Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sekulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi usephinde-ke waveza ukuthi-ke uyamlaxaza ngempela-ke yena-ke uMax-ke umfuka amakhanya kulezi nkulumo ey'hlambalazayo alokhu ey'phoste njalo-ke kuwona-ke uTikTok wakhe mbukeli. Uthi-ke usemvikele kakhulu-ke uMax-ke umfuka amakhanya useyamyeka njengamanje-ke kwenzekale-ke okwenzakayo kuyena-ke uMax mbukeli. Ngabe kuthini okwakho uPaula mangabe-ke uMax esaqhubeka kanje ney'nkulumo zakhe-ke ezihlambalazayo ubukhosi-ke basendlukulu bese uyalaphana-ke ezazi-comment section sizo uvula khumbukele kuthi ngabe wena uPaula uthini. Siyabonga. Hayi bafethu ngeke bafethu hayi ngithi ngiyavuka la ekseni ngibuka nje amavideo kaMax kune video entsha ayenzile uMax the latest one. Hayi bafethu la mfana uyaqhubeka bengithi ngizama ukudala uxolo esizweni ngizama yabona ukuthi ngibe ngimkhulumele ukuthi kube noxolo ngizama ukuthi sihlenge impilo yakhe. Hayi bafethu la mfana uyaqhubeka and uyathuka akamile futhi yabona ukuthi lento ayenza uyimisele ngayo. So nami-ke ama-video ami ningamangale sengadelete onke lawo ebezama ukuthi alethe uxolo because I try by all means ukuthi-ke ngibe phakathi nendawo yabona ngibe i-mediator uyayibona lento enjalo just to try ukuthi ngilethe uxolo to bring the reconciliation between uMax nesizwe sethu lesasilimazile waphinde futhi wadicelela phansi isithunzi sasebukhosini endlunkulu. So lento kaMax ngiyayibona ukuthi engathi uMax lento yakhe iney'mpande ezijulile thina singazazi singabantu nje. So engathi futhi kunabantu uMax mangicabanga abamsupporta kulento because uyaqhubeka bafethu umfana uyathuka umdala umncane uyathuka. Hayi mina ngigeza izandla bafethu kudaba lwaMax ngiyaphuma nje indaba kaMax lo mfana loyana akekho right la ikhanda sengibona ukuthi uMax psychologically akekho. Conversations. I can delete pictures and conversations on my phone. Sang